Comunidade Oikusi sente contente tamba comemoração lorong donulo resingualo fulang novembro tinang ne halau hesirania fating população baracola parte e cerimônia refere. Massimiano da Silva Boa Vida, comunidade Oikusi ne hato expressão haksolok no orgulho, no agradece ao governo constitucional da CIA, mas que sirarase hela do kusi palaba, fatem realiza cerimônia ba, mas bem entusiasmo tebes participe comemoração lorong histórico ne. Orgulho tambah celebração ne o lor mon lo siha município Oikusi raiwan Oikusi orgulho tambah tabele realiza a proclamação de 2 de novembro adalah hak manusia yang Oikusi awal povo participa máximo será jadi participa eu sempre lá dia ele ya kutang dulu bab komunidade tabela sendo komunidade assim balu mai minha lado participa máximo ya serbanjer sama sir balu sim ya kot krebas lado ya sensão ba firme sintir baiknya bandera nasional beke dada saya ni nete bawoi itenya na ini sira bele Juliu Sefsuku Sefiade Pele folio moral que máximo baiknya komunidade guaira wan bandera sai tem ya firme sentido para o companhia ka o tebele tahun jadi rumah ya punya rumah tadi pengora ke baiknya herois ke mata baiknya rai untuk mata tahun importante baiknya komunidade Juliu ba evento idanene Juliu ba tenia sudah dibalong lalu mamai koordinador kau inspektor ladung toma atenção professor semua balong halai usaha sudah sila itu ladung saya organisasi Persija hadiah iha instituição hat kepada hatnya sudah tambah iha partisipasinya iha organ balong kawari iha Aresio sumber minister ya manajemen organ balbal itu ya kadira woinya mamugos lolos sir ting partisipa masuk pada dari pememoraman latihan ini tambah sir iha dari rumah nih ke posisi sir hadiah maka sir lama itu latihan masih bawoi tinggi iha neung jalanan para ini na iru cerita mutu at comemora orang importante kan ya ba futuro. Mas bem sente triste itu tamba comunidade balon será que a consciência onde for valoriza a bandeira RDTL. Bem hira toia cerimônia sara bandeira balon la focus enquanto bandeira ne simbolo lulik nação niang nebe ulu que roisira luta to fakaram ba ukungang idane. Reportagem Melania Conceição Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.